okruženju. U dvorištu najstarijeg srpskog hrama Petrove crkve u Novom Pazaru, sagrađene u 7. veku, održan je danas svesrpski molitveni sabor jedinstva i dobre volje. Učvršćenje jedinstva srpskog i u koje je kršten Sveti Sava je obeležavanje 50-godišnjice genocida nad srpskim narodom. Nakon svete liturgije održan je i parastos žrtvama izvršenog genocida nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu, poslije njega i najnovijim žrtvama koje nevino stradaju u Srpskoj krajini i Slavoniji. Druže generale, bili smo u prilici više puta da čujemo da je grad u plamenu, da je Zadar porušen, da nikoga nema u Zadru. Recite nam trenutno kakva je situacija u samom gradu. Da li je zaista grad nestao, da li je grad u plamenu? Šta se dešava? Grad nije nestao. Mi u borbi za grad upotrebljavamo optimalno, nužno, potrebna dejstva artiljerije, avijacije. Recimo, izabrali smo pravce napada i u tim pravcima napada rušimo sve. Naime, grad je doveden u situaciju da u njemu ne funkcioniše nijedna javna služba. Nema električne energije, nema vode, STT Saba će da radi, televizija, radio ne rade. Dakle, sve životne funkcije grada su zamrle. Pokušavaju danas, posle 50 godina, da dovrše ono što im je tada izmaklo ispod ruku. Nemamo pravo da zaboravimo, jer ako to zaboravimo, desit će se da se to ponovo uradi nad nama i sa nama. Crkvenim ritualom i deljenjem ničifore Jer do sada metode su dosta zločinačke koje su oni koristili, čak i u vreme Hitlera su prelaziđene te metode, mislim, sada okolo je Zadar okružen, do kada će još izdržati, ne znamo. Raspolažemo informacijama koje su potvrđene da među stanovništvom vlada haos, strah. Mada isto teško u grad ući jer ipak tu trebaju velike snage, jer treba pregledati svaku kuću, svugdje oružje ima svugdje, jer oružje je dosta uveženo. Recite nam još na kraju, i sa Ugljana se napada vojska, vidjeli smo malo pred dejstvom Mornaricu. Pa ima i veliki deo njih sigurno prošlo i na ostrvo Ugljan i na te otoke sa trajektima, brodicama i tako. Kad su naše snage došle na domak Zadra, onda su neki bežali, neki tako. Hvala lepo, kapitan.